wawancara heula tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana Kang Awing di perjuangan? Perjuangan. Sangat mantap, dahsyat. Dasar perjalanan Gunung Urayan Benying. Jalannya oke, mantap, dahsyat. Oke, kita lokasi, OTW lokasi. Kediri. Aduh. Oke. Dahsyat gimana? Kang Gaseng lupa bae motorna Bang. Gimana kusum Malaysia mah. Coba dia. Lurus, Bos, lurus. Oke. Perjalanannya dahsyat. Ya. Nah, ya ceplok lu saya. Oh, Pak. Mantap, sudah puguh dia mah nyantol.